Doğum evi, alışveriş merkezi, yüksek katlı binalar, mağaz ve parkovkalar Rusiyanın maksadı oldu. Sabah yapkan hücumları neticesinde Rus işgalcileri 18 Ukraynlini öldürdü da 132 insanını yaraladı. Ama hepsi kurbanlarının sayısı da belli değil. Çünkü kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Bu hafta Ukrayna İçişleri Nazirligi bildiriyor. Kiev'nin 3 rayonu Rus düşmanının ateşi altında kaldı. En büyük zararını ticari binalar kordu. 3000 kvadrat metrlik alan alev aldı. Lukyanovka metro stansiyasının binası zarar kordu. Odessa ve Lviv şehirlerinde de yüksek katlı binalarga hücum edildi. Kharkiv'ge ise Rus işgalcileri S-300 zenit raketleri ve tehlikeli olgan gemilerge karşı H-22 roketlerinin hücum etti. Yerli hakimiyet aman 200 patlama olganını kaydetti. Mektepler, adi vatandaşlarının evleri, avtonom kazancı binaları ve istisal binaları zarar gördü. Patlama dalgasının yerli hastahanenin pencere ve camları çıktı. Bu hastahaneni işgalciler cenk başlaganında yok etken edi. Tamirlev işleri endi bitken edi. Kurtarıcılar beton plitalar arasında basılgan er adamını kurtardılar. Dnipro'da ise Rus işgalcileri alışveriş merkezine urdu. Anda doğum evi ve 23 katlı bina zarar gördü. İşgalciler balistik raket hususan Iskander-M ve S-400'lerinin Cankoy civarlarından hücum etti. Вот что сволочи Русня сделала сегодня нам. Доброе утро, твари вонючие. Смотрите, нету. Все. Нету. Прямо возле нашего дома. Как мы живы остались. Ukrayna hava kuvvetlerinde bildirgenlerine göre umumen alganda Ukraynaga 158 şahed dronu ve çeşit türlü roketler fırlatıldı. Müdafaacılar havada 114 maksatını yok etti. Onlardan 87 seyir füzesi. Bunların içinde 17 stratejik harbi uçaklardan fırlatılgan H-101, H-55 ve H-59 roketler var idi. Стільки червоного на наших моніторах, червоне – це ворожі цілі, дуже давно не було видно, коли все було фактично в повітряних цілях ворога у всіх областях, у всіх напрямках фактично мається на увазі. Ракети спершу шахедами, коли, власне, по розвідку боєм окупанти далі вже пустили ракети різних типів. Фактично летіло усе. Adet üzere düşman roketleri hava savunma sistemleri yerlerinden uzak bir taraflarda uçmağa tırıştı. Ruslar tek denizde bulunup roketleri olgan kaliberlerini kullanmadılar. Kaydetmeli ki onlar Kara Denizge 3 raket taşıyıcı gemini kaytarıp oldu. Hava savunma sistemleri H-22, H-32, H-31P, H-57 ve 5 aerobalistik kinjal roketlerini yok edip olamadı. Bu gibi çabuk roketlerge karşılık göstermek için Ukrayna'nın da çok Patriot sistemlerine ihtiyacı var. Bu hafta hava müdafaa kuvvetlerinde bildirdiler. Amerika Birleşken Devletleri'nin elçisi Bridget Brink, Kiev'ke Ruslarının kütlevi hücumunun şahatı olup, Ukraynaga destekinin berilmege devam etmesi gerek olganına çağırdı. Це те, що українці побачили на своїх телефонах сьогодні вранці. Мільйони чоловіків, жінок і дітей перебувають у бомбосховищах через те, що Росія обстрілює всю країну ракетами. Україна потребує фінансування вже зараз, щоб продовжити боротьбу за свободу від такого жаху у 2024 році. Rus hücumlarına karşılık berilgeni vakit bir hava maksadı Polonya sınırını geçti. Polonya hava müdafaa kuvvetleri yüksek harbi hazırlık vaziyetine getirildi. Ukrayna hava müdafaa kuvvetleri spikeri Yuriy Ignat'nın bildirgenine göre bu hadise hava müdafasının kuvvetleştirilmesi gerek olganına daha bir işmardır. Ukrayna Dışişleri Naziri Dmytro Kuleba ise o'zining açıklamalarında gayet sert laf etti. Я бажаю, аби ці звуки вибухів могли почути скрізь у світі. В усіх столицях, штаб-квартирах і парламентах, де зараз обговорюють подальшу підтримку України. І в усіх редакціях, де пишуть про втому або про нібито готовність Росії до переговорів. Ці звуки – це те, що насправді хоче сказати Росія.
Тыш ишлери назиры билдиргенине көрө, Русия жеңк мейданында вазиятны деңиштирип оламай. О себептен Украина кадынлары, балалары ве карт инсанларынын күреши. Кулебанын айтканына көрө, тек атеш күчү Русияны сустурмага мечбур этежектир. Бу кадар ракет едегенен Русия Украинага салдырыларыны девам этежек. Бу акта Украина мудафа назиры Рустем Умеров билдирди. Кайд эткенине көрө, ишгалчылар Украина шээрлерине бу кыбы ужумларны япмак үчүн айларча ракет топлай. Айтканына көрө, Русия невбеттеке кере бүтүн дүйнөгө террор, жинаят ве Украина халкынын сойкырымындан башка эч бир ниети болмаганын көстөрдү. Ама бүтүн бу жинаятлери үчүн Русия адалет үгүндө жазаландырылачактыр. Душманны сыңырда каршылаганлардан биринчи олду ве ватаны үчүн жаныны берди. Киевде Караманлар аллеясында Кырым татар аскери Усейин Мухтаровнен ведалаштылар. О кечкенсине 24 февраль күнү Луганск вилайети Чмиревкадан кери чекилгени вакыт эляк олду. Чавуш Усейин Мухтаров бомба атыжынын жардымчысы болуп, счастье сыңыр ноктасында хизметте эди. Узун вакыт боюнча аскеринин жеседи ишгал этилген топракта булунайды. Тек кеченлери оны кайтарып олдулар. 3-чү севие мертлик ордени ile мукафатландырылган Кырым татар аскери Усейин Мухтаровны ислам дини кайделерине көрө дефнеттилер.